Shubor nakaslem jong unongsan hima. Uba Merelbons MLA kanong po constituency mentakas ni uralit ban plepat ba iki artliki scheme hakasnong Maupro Ribhoy district kabakantop ya kayeng dorbar hall bathamai jongasnong badru ya kaslem trekam jongka yasno aktilang village organization kumban chukdo kador basnong Maupro badru kategaseng yasno aktilang village organization kimpat dan setia yala ki jakat rekam bapura ban pentelun ya ki kam ki jam hakipor baminswa bat lashupanan kam haki yeng sit basushna shipor bat kalong kajing kemen ka bakraw ba minta kasi kilayo asendan ya ka jakat rekam ka bapura ya ketika yeng dorbar lashna ling ba kajing baiting ka na skim special rural works program arhajar arpaway kat ba ya ketika shlem trekam jongka yasno aktilang village organization lashna ling ba kajing baiting ka senrop na skim Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme lembat ka National Rural Livelihood Mission. Hakate ka ski play patba ya kita ki artli ki scheme lawan banedon ringkat langru dau Raja Brahma Project Director ka District Rural Development Agency uba Anthony Maring urang basnong ka Maupro na lor kiwe de. Hagani kajuk kasni uba Merelbons ula IT ru ya ka work order syaka yasno oktilang village organization na kabenta bantay ya ka jaka let shabar ka bathamai ha ka pineapple processing unit kabadon hapo ka tehi kasnong ban pensuk ya ki nongtre ha ka te ka karkhana san sotrun kabalapan ya da ka te kaseng yasno oktilang village organization. Kadai ya kene ke office jong ke dorbar senong bat ke baar kadai kene ke office jong ke village organization yasno tilang village organization kini ke artli ki benta kilong ke pakongsan untuk kata-kata ki belong ke jingkrukhu ya ke senong ke jempi habangi faidin hagi por ke beladep Kesenong mau pro, jadi kesenong kabagdan kinong senong kiba smart kiba sting, kinong rap kiba jupenmi, ya kijur usok upai ukuba ukau, bat kejing trace itom kejong pi gi ba pilanang kiu na kapor kalak bendai aga yok kekot, kalak bendai aga perkat keperdan aga babun girukom. Abang yepek nya nujor ya gejing la gejong pi bandang kiu gejing snai ki ying ki sem hagbing pek ki gejing saudong ke saupun ki babun ki de ginong rem duna ki betre kam surkar ini wujud tulok surkar ni ndai abang ipai pat ya gejing la gejong pi kan di gede gedak ke basaki bat ke bapau sena ya gejing tres tom gejong pi Benceneng jing slap hagajuk ke mementah dari rengkam besuk kejing lut ke babun dari bikin show fitri sitom dari ucur dari usok dari gelado dari usiin dari usia dari renyai ukuba ukhau kumta teter dagata bikin show snejin sinesem hak skur bikwan giksu lagi wei di kejakalan pok senong rupun kani gede gedak kaba ii ya kajing tristom gitu. But day baniero. Rom baro kisnong gilong kumbalong buki. Bun kisnong gibala kamhe ag buburom. Tangba abin jujur ya kayo kekot kisnong mau pro gede kawai ni kisnong gibala kamnya inta ding beci mangati bihi fitip kumno ci fitip ngatang ba ngato baklu kerleng sudong ngejelah
Lanyar senong bapoi ro bukan. Kiba pun onger ngaba barok lapoi lut tam kiba pun ki senong ngalapoi. Kepok ke jelam kan dia. Wat ki wei ki jela jong gari ki jong. Kelak bende Haryana, kelak bende Telangana, kelak bende Andhra Pradesh, kelak bende Assam. Pun ki senong lapoi. Kum ki jing he ki jing rit ki senong. I bagi ki ki wei ki senong ki bala fu ki bala ya. But kidan ru kan ke mensim ki jing i ki jing teli tolong ko be itanat hidup betul.